Ko tau hoko atu ki he polokalama Tipeiti ko ia a J Halaliku pepe he foki ki a te koe Vilisoni toi niwa. Tau kau whakataha i he laini pea moyongo tangatani a ia o kou whiawhia ke taritari koe e Vilisoni toi niwa pe kau ma a J Halaliku. Malo e tau ma o kokore pe ki he kau timi ki a Val pea mo Michelle ke mo off mo aho mo camera kai ata ai timi kone o ku whakahauka nau Tipeiti. Ko e kaweinga ko ia o e Tipeiti i he FEFINE o ku pehe ia ko e uhi ko e ngahi tuunga ko ia o tau iai whakapolitikale i tonga pia ku pehe e toko lahi ko e way forward o e tau maui whakapolitikale is with a patoa ko totono ke tau kau whataha pia mo e patoa i he tatake ko ia o e whonua kako hai o kune loto ke tataki ai patoa ko uhi ko ki ma o ma KENE ai patoa pa kulai mo ki fe moto i he tawhaki koe ni. Ko iai o Kihe na Vilisoni tui niwa. Kene o mai Vilisoni o kune pehe. Ko e toko taha lele i taha kene tataki ki tau tolu i he whanonga koe ni ai patoa. Se misisika koe se aia o e core team. Pehe e J Halaliku ko e toko taha lele i taha kene tataki ki tau tolu i he patoa. Ko si au si o vai lahi pohiva pe ko e whakafofonga i a tonga tapu ulaki. Ko e tau lao e pehe ni. Tita. Olha vai tau kamata. Ai que ka chei que tau fique tau fe mata ki ko ifo pe fuke tau tano Setita na ku tano. Te ke whakalongolongo e Vilisoni te toka atu ke lea i he tau polokalama. Ko e ko ki lao o se ni pa o se te o atu ai whangamaria ki a te koe Vilisoni te atu whangamaria ki a te koe J toka o mai ai homole o ai ko e tau lao e pehe ni uraki takai e mini te hongo folo takai hono wa ko e mini te nima takai lewa hono tolu ko e mini te e tolu aia ko homo fatongia lewa ko homo tuaki mai angahi lelei koto ape o ku mo whakakau kau kiai ki mo uhinga o totonu ai ke tatake ki tau tolu e he sea ko ia pate pe ko sia tonga tapu uluaki whafafonga tonga tapu uluaki Vilisoni ko tēne ni ka pau ka hamea o ke whehui mai Malo Tita koe nau tohe pe fuk Tita ko pa ke tau sum mata ke mata ai peke tau mai no aku mo J Halaliku ke ifo tau Tipeiti. J Halaliku ko lava ya ho fehui e Vilisoni? Ko ia. J Halaliku ya tari ki a Vilisoni ko tai mieni. Malo e tau lava Setita. Malo. Pea malo e tau lava Vilisoni. Vilisoni na ke pole mai ko ke PULOA ko J Halaliku. Pea koe PULOA en ko se Halaliku ko hau ke motalanoa. Tukuange ai PULOA ai mo ta PULOA no mai ko e ta Tipeiti a tau ai he mo le ta kai mi mau inga tau tolu ta tu feturi ko na. Sai. Malo pito J ka koena na osto he pega Setita o atu ke e ku kore pe koena ke lava ko ke ko hinga ko atu J ke tau frate mo kala ke tau taliui ki he tau lea pe ata ki tua a e tau NGAUE e J ko kore fa mo atu patoksio Malo apito e Vilisoni o kai ke kau ma Vilisoni ta ko uhinga ke he ai hu mai Vilisoni ko fie hu ma Vilisoni ko fie ilo ke J Halaliku O fausi aki ki tala noa asisu na ne pehe na ia e tangata na ia ne NGAUE pe aluia ki fonua kehe kai tuku toko taha ka kai ke na honga Tohi ya ko taimi ko utu tau pe ne fokomai ne kau talfekau ke o mai hafua ta e naudol to mai kau fekau noa to ta mo ki naudol pe pehe e tamai he tangata ana NGAUE mau sai ke ave hoku foha hilo na nautoka i mai ai pe o mai hafua ko ne asa te foha ko mena pehe kau tauhi ko foha ni ku hau tau tamate ia reva ka tau ma NGAUE Ramai apostolo. How can you love the Father but hate the Son? Nana aku tau nofo koe ni iha ahoni e tau sio ke siausi o kwange koe lau koe ni koe e kau tau NGAUE. Tau tamate ia reva ka tau mau NGAUE. O fat Setita.
A tēne whakamahalo kia te koe e J Halaliku I he Tipeiti Māori e aupito aupito. Te upehe e au ia e J Halaliku o ku ke toa aupito aupito. Koe Tipeiti fo koe o e FEFINE koe pole ia a VILISONI koe kole Tipeiti kia J Halaliku. Koe kole Tipeiti ko ia na e whakahoko mai ia o IKAI koe kole ke sio ia J Halaliku ka koe kole Tipeiti pea mo J Halaliku. Nai toi whakahoko mai e VILISONI o tonu ke nā polokalama Zoom. Nā ko awelewa ai Zoom link ki J pe ki VILISONI. Whiri e J ke talanoa mai pe I he telefoni, I he messenger. Whiri a VILISONI ke talanoa mai I he Zoom. O ku whaangawe aki pe foki e ni ihi ko ia pia mei tonga ki hange ko tau wha polokalama pia mo kau whafofonga pia pe he ki haapai. O ku IKAI ke nau have access ki he Zoom o ku lava pe ke nau telefoni mai I he telefoni. Ka kia te au kai koe mea ia o ku maho inga, koe mea o ku maho inga koe Tipeiti e kawe inga. Ka pau pe tok fie mao e VILISONI ke sio ia J, pe tok whai ia taimi kehe ia feitu ke. Ka koe talanoa I o e kawe inga ni o totonu pe ke ona, na e totonu pe ke ona e VILISONI e ne pole ko ia na e whakahoko ua ki ai. Na e totonu pe ke ne hanga ona e ne pole, kono uhinga he nai pole ki ai, pea o kumisi auti lewa angahi lele ia koe ni a tonga tapu ua, pea moesea oi poate, pea mihe Tipeiti oi ahoni. Ko mau kakato e J Halaliku ia, ai whainga maarie ke ne hanga o advocate e ne whakafofonga, pe koe toko taha koe o kutui ki ai, o kutotonu ke whakahoko ke ne tatake ki tautolu I he whanonga ko ia ai patoa. Ku mole lema ai fo I tawhaaki koe ni VILISONI, aia na totonu ke hu mai o ne hanga o tau kawei sea ko ia o poate. So it is a pity, but he kai ke tau lava o purei ai loto ko ia o VILISONI, ko whiria ke hoki toa pia me he Tipeiti koe ni. Ko iai I he ne pehe, ka paulera mau toi fie Tipeiti hani ihi, pia o toi kore Tipeiti mai, o toi fie pule, o toi fie kau, koe mahu I ngā ho mō mā Tipeiti ai ka venga. KAIKEHE.